Ni tariki 17 mweri jwa ĩtandatũ mwakani jwa 2024 na ingũkũgwata ũgeni kĩrĩ nteto cietu cia weru va mugwanja mbita Maureen Kinya. Tukiambĩrĩria nteto iji, Daniel Kiogora ũrĩa ũkũrĩra gĩtĩ kĩa mwerekeria munene kĩrĩ kiwanda kĩa majani kĩa Kithongo no kĩtie mateta jawe nyuma yawe na bangi gũtigwa ome na kwĩrwa batikinyithĩtie jamwe jajara za kwendekana gũchwa gĩtĩ gĩkĩ. Kiogora na ugĩte kũringana na watho bwa mbunge kũrendekana mtu kwĩthirwa arĩ na 2000 kgs cia majani ende nandi iwanda bia majani biugĩte no mwanka mtu ethirwe arĩ na 5000 kgs untu buria akuga nĩ giutate na mbunge na nitakaba gũtũmĩra untu bubu nikenda gũtiga bangi ome nandi nethiritwe akĩũria minister wa ũrĩmi nĩwe Mithika Linturi kwĩthirwa agĩtonyerera untu buo. Kagita karaithurano bierekeri ba majani kifactory mwanya thengerete na Daniel Kiogora urorari umwe uroraromba gĩtĩ gĩkĩ augĩte baingiriome gĩtũimba tikinyite kilo 5,000 yutate na watho urabokuga mtu onthe abirikotho na 2,000 urorari umwe urorari aspirant ba elections cia director ba KTDA Kithongo Tea Factory lakini nandente kithurano ne kiu nontu bwa magaruko jarejire ka changes irejire na kwa uria Tea Act kuga mtu kenda arunga methirwa akinyite kilo 2,000 na ndi kura change te kilo 2,000 ikiro 5,000 lakini batu itukurigara niki ku change to kuma kilo 2,000 na unyo twathithirie public participation ria kwari na tea reforms mwakene jwa 2020 ira ciatongeretwe nura wari minister wa agriculture Mheshimiwa Munya na thiuruka Kenya yonthe na wananchi baita maoni jao na twagwatanira itwethirwe twina minimum ya kilo 2,000 kenda tomba kwethirwe iri inclusive kana inyantu bara bena majani ja makai na bena utongeria bubwega bethirwa bekithuranone na nikuringana na Kiogora ajuanikitu mogaruruku jaja thiru mbunge jate kuthingatirwa giuta tenora bakuru na ni mawatho ja factory iria kuthingatirwa arana ni mtondo konda kuthurwa abirikotho na majani kilo 5,000 kini last week inya barabara arimi baije secure ira ciari cikwambo ibande ni icheitirwe inge ciekirwo itekuga ikiro ingana murimi nacio turirwo ituthingatire articles of association cia company na inyacho wetagie company weta Kithongo ka wetagie county ke company secretary ati ukoni article of association ure kuga ikirwa ke okwirwa bati kwithirwe na kilo 5,000 na ndiki uria kira kinene article of association ya company Kithongo tuge factory kana Kiogo ikaya imenti na Tea Act yathithirwe public participation i Ministry of Agriculture na National Assembly ka parliament nyayo indikana itware abo Kithongo bakithikaira maoni ja wananchi ka arimi ba majani ura bakuga na twetekaniria kilo 2,000 ne kwina inyankuruki yenge ya articles of association kana acts of parliament ira yakurukirwe na yagazetwa na nandi arenda minister uri Mithika Linturi kwithwa agitonyera nikenda gutigira watho ba murimi gutigena na majani kilo 2,000 na gwetikirwe kurunga magiti kethira ti uu kethwa kwina nkindano ngi kotini kinya directors bamwe barabarukamite bakumenya ria kithurano igitete kilo ichietete ochencho chieta 5,000 barathithiria mantu jateja kawaida ukethira mtura ketha kilo 100 mweri jwa 5 arakethere kilo 2,000 kana mbewe na kilo 2,000 ochwa na ara kilo 2,000 uchumete na mieri iu ingi yonthe 11 arakethete o kilo 3,000 ina kilo iu ikuma kwa minister wetu wa agriculture na barabonde bakusika ibatege ina akia mwananchi kurira na twathithiria public participation twetekiria kilo 2,000 mbere tuchokia magamba kaire kotini ituje turatwira magamba ja maingi kotini kithurano kiomba kwethirwa injire ingi ya guprepare arimi bachoka kotini gutetera haki yao nyaria president akuthurwa ka mubunge ka gavana ati uraguo tonga bwao ibungana kenda qualify kurungamira gite fulani lakini aja tururuo tonga bwetu ke majani ibungana kenda omba igu qualify
aja antu babaingi bakuingirwo ome na tebu burare wirigiro bwetu agwito ntubu nandi bwatuma antu babaingi barabe nomba ni botongere kuingirwa ome na antu barabe na kiro nyingi no bageta na mbere gutongeria nandi ni untu twatega vijana barabaingi bararungamite kithurano neki ibara ingirirwo ome na kenda wethirwa ukinyia kiro 5,000 ninga wena majani o eka 2 kana eka 1 nusu minimum omboketha majani jau ukinyia kiro 5,000 area sira kwanda wa majani na ari antu baingi muno kwethira inya muntu ina eka 1 imbati kwa antu bara bagaturo tongeria nebo majani ethirwa sheria ireka thingatirwa ne kiro 5,000 ni antu bara batwire antu bara bena miunde minene tuingire antu bange ome na mbuga beno tongeria bubwega kwa ukira batu tukuga isheria ya kiro 2,000 ne thingatirwe na directors after muizere cia miaka 3 nontu na ndethirwa inya sheria ije ya kiro 2,000 ne iraterwe inya limit ipindi no ite inya yegatewa kuchoke kaire director ga serve gutena limit ya miaka iria akethirwa ari director Muthuri Murioki, Oro TV, Mutiro Yokangangi. Nawe Gwara Nkosi uria ni munini wa mukariri gite kiri mbondi ya erekeria ba majani ndene ya factory ya Kionyo nethiritwe agitariria arimi ba majani ntobira bikwendeka nikenda bethirwa bakiringa kura bibi ni thurano bira bikethirwa bikithithika tariki 28 cha mweri Juni. Arimi bakimera kia majani beterete kithurano kia ontariki 28 mweri Juju kia kuthura erekeria ba majani barabaka jukio wathani kwa miaka ingi 3 ikeja na nditu kiarania na Gwara Nkoswa ni munini wa mukarigiti wa mbondi erekeria ba factory ya Kionyo na kinya wari ndebene akienda guchokwo tongeri ne kairi arimu erekeria wa Ngirine West nethirite agitariria murimi kiria gikwendekana kenda kuringa kura ntukweu murimi ethra ari na mutame jumoja mitame 12 mwaka juju murimi ethra na kibande kiawe na murimi asikie kuringira kura polling station wengwa agatumana nonto atumana agachokwa Nkuruki Nkosi na ugite kana kuria murimi orote na kibande kana mutame juria ketherete majani kira bati kuthithia kenda karinga kura ibande tujibande bithagwa gwatu ko karingira Gwara kana karingira mtungi kana karingira oria kibande no kiru mwe kuroku kainya mukuru na ile kibande gyaku kikeja kura ntukweu kurukira kwa police station weto nenkerwe abstract wanenkerwe abstract weta ukimutame weta ukaringe kura mutame yithawa tukeja kwithwa ukajwaga mbere ntuku ikinyetera factory weto ba request bataba kunengera mutame jongi no karinga kura kire kithurano kia factory ya Kionyo kire na itobia kuringira kura 24 biria kuringana na nkiama MBC ire ketherungamirite ithurano bakuga bikethira biruguri kumathemo cha rukire na biethira bikingwa tha kenda chogoro no tari bwethira bukiambirio ryo aja gwetu twina itua bia kuringa kura itua 24 zoni ni 3 ozoni ina itua bina na kuri kambiria kuma themo cherukire mwanka 9 cia kinya 9 itua bende bikaingwa bionde bia majani na kura ciambiro tara au muthenya komba 10 cia kinya 10 na nusu werune itukwirigira kura sende gya cio tarwa na twamenya no cindite mantu ya kwa director miaka ingi 3 irombare Nkosi kiri baraba kumereria mataite bierekeria ni kuringa siasa chathirite na marumi kana ndoa akiuga murimi ni wonde na katharika kuthura mutongeri ora bakwenda ankaro mabu antu bakarumana antu bagasambania bagaita miaria tibu ithurano antu bomere antu majani antu bathomete antu majani ajinga arimi bomire batitumairwa batiri agwa jonto majani jao na niyo economic activity yao tukija kuleta ndo majani tukireta siasa majani ibanda bibio on the factory chonde isia inyanya sionde ikegwa isia miru na darakanithi ikegwa
wija kwithira antu bathini guku bantu bakurigaria bathina guku nkurukio bara bathini baba ina mbeniko ura mbeniko sietire na muthiene mataro jankosi kiri murimi ni kuthura mutongeri orore na kadhalika gutigira kimera kia majani ni kigukira nkuruki kenda bakethira bakigia mbesa antu bategere mutongerio mwega muno mutongeria majani njetu twendagia over 99.6 twendagia omeka ja kwa majani njetu tukitaga export turimaga tukathi bandene chakauma au jagura container jageta kwendwa kwa chunku kwa arabu tontu banywa majani batu tunya majani muno nkauga bara bakathura na ibategere muno muntu na kithomo gigukira nontu marketing part of it Ripotra tutoshe wero weekendi rea kwa rieto ni mutuge kare Rais Ruto na ndinethiritwe agicokera nthigurune nyuma ya ndiunga yawe nthigurune ya Italy kiri kigomano kia G7 na kinya gukinya nthigurune ya Switzerland kiri rwaria ro wikithiri Ukraine. Nabo atongereria ba kanisa kumegembe ne boretia siasa batige kunjira mpatho katikati ka rais na munini wawe batongeretwe ni Bishop Martin Gitonga baugite miareje ya rumena yomba kuangaratania mantu jegie ethere ontubura ithirite kinyabu kiarererwa ni Bishop Julius Gitarie uria augite ni bakugwata one man one vote one shilling. Gukari na kiatho kia kondeni Pastor Kungutia kuma kiri pastor na kwa senior pastor wa local church na pia angrezi pia gwetha deputy wawe kanda ya mkono ya kumuwata Chengwende na district ya Gembe North na moroto ogunthe urakuregwa kiatho giki gikiuthuranitwe ni antu bakuma antere mwanya kanisani ya KKETAMA ni gutigira kuthina mbere na utambia rutheto rwa Murungu nkuruki tukwite ku ikira kungu umuka pastor nonto kiretirwe kikia mbere i pastor aere ni cheo tukumwitithari ni ya kwithirwa atongeretie pastor bangi berungu rwawe nikenda ngwe mwathani jumba gwitana mbere na gukura kagitanio gaku warira kwanjirite kuonekana muthutira gwa gisiasa na kinyata kwina mpatho gatigati ikamunini wa rais Rigathi Gachagua wa mwena abunge na atongere bangi babada kubina amutongere wa mugongo Daktari William Ruto indi atumiria baba batongoretwe ni Bishop Martin Gitonga wa Full Gospel ibauriti kwithira kwina thiri Deputy President Rigathi Gachagua President wetu William Samoei Ruto wora batwambiririe batwitithie ora batwambiririe nontu batwambiriria Murungu antu ya deputy president na president ya kwarirwa ya kwerio chiathula kiri thirikari ndiwa bibi bitumite tumba kwitha tukiromba nontu ninkoma yethitha yara itithithwe ni muntu na mantu ya tithithwe nontu wa masilai ya antu bongwa antu babwitha che nontu wa masilai yo ya meakera yiyite ndiwa thai kitha tu thirikari nemo tubati kuria thirikari nemo itwichi ati utongeri bunde Murungu weana na teka kanisa yomba kuromba onto bora botebo bwega na kinya gukia kwithirwa kwina onto bokara ya mpatho batutu tetekane na ya kanisa itugwitikiria na kuromba atongeri betu yorarira bari kurene bethara bari kimwe rais wetu na munini wawe bautwi itukumenya no kimwe bari na tutigwitikiria ati kuruntu bukeya ubathurana Kenya ira magwita gukinyila malengo yara yari yao na yara yo batwirire ya baturomba kura cietu kwa baromba retu ya kanisa ni ati bethire bari umwe
obura bari na itwene no bugakara. Noe Bishop Julius Gitari wa kanisa cia Jerusalem International akiaria ari kanisani yake entere echanjoune na ugite atiri ta kanisa yake ibakawatanira na rwarira kugania mbecha achia nthiguru ya Kenya kuringana na wingi bwantu kana one vote one man one shilling nikenda antu bonthe baithiro bakiganandika nthiguru ino kuremwe na thiringi imwe butithukikire antu bara baingi bubutitha buthukikire antu bara baingi nontu gutiombekana bantu banini gutuike bagathuluma ba baingi na gutiombeka ba baingi na bathuluma banini muntu abati kuria na kiewe nontu tutomba guatire kethe one vote one man one shilling tutomba kuiba baingi nontu kethe abatu onto mero ende twitha number 5 ndene mero kikura chetu ni nyingi kana number 5 kwa tukapeza chetu tuyuke twi number 15 tibo boya itubati kwitha tukea ya na nthiguru yetu ikuo wora tukurea woti bwetu kwa tukaitu kubaindika kenda Kenya iria twitite boya na ibo nthiguru ira yendelea nira wananchi bobe tha batinyeli baba Rwanda bakaibo batinyeli baba ri Haiti bakaibo batinyeli baba iguntu kwa bakaibo batinyeli iuni nthiguru iria boya kinya batu twingi na atapenda batu ni titengwe bonena ndio oti bonene na mbaje baita yabo ndenda kinya ni kwetha ndena baita ya ngwira nditete ndenda kwetha ndena baita ya nditete na tika tukua bara bange bachuno mbia cio katukunya bawe kuringana na kiae na wingi bo na kio ende no mwawe omwate obakwa thani imwe ya wantu 10 na antu 10 bawa thani imwe gutumbika billion ukulukua gaitethie into bire yawa igaitethie into bira muhimu kire antu babethe bira bitethana jia yonto mwate sukari nkoroki yogo atomeria babai boretie anto na aciari batigire bakuthomithia ana bao nontu kithomo ake ikyo gitigire kiomba kuguna muntu ntugo ciaru ana betu barabongwa tu ciere na baratu gutongeria bira tukubera ni ba ekire kithomo na bathome nontu ndigoro narua ne nandi ote muntu ukaomba kumbana atena gucokia nkatho nontu bantu kwetu ntuku nene ira twendete tukiuthura na ndene njoune market nontu bakuromba nontu bwa nthiguru yetu na kina kanisa na ina kurombera antu bo baithi tukwira mwathani Murungu bwega ntuku eru ari nene ira tukurombera nthi yetu Kenya kenda nthi yetu ithirwa ina thiri bweya na pia ninkwenda kwaimisha antu ba kanisa ana betu twerelo barombera ni ondukira atongoria ruyu na yo yatetheka kanisa bo kuma bweya kumenya utongoria kuzika kiro utongoria no ntu yo bakwenda mwana abua atikanywe chobia atikanywe thika kweru weekend kumakekita Magebe North Petan Class Chabare Itana mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki. Ana bako ni botoro barojo ritana mwana waku ega bwekaga muthitho ari munini kenda ombaga kubangira rojo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwekaga muthitho yonde ni bobwega ni ontubo matuko janyu mene muthitho jokaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya tona na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Enjoy digital life with uninterrupted entertainment on your StarTimes decoder. Manage your account from your cell phone on *858# or via WhatsApp on 0730-710077 for self-service. You can also chat with our customer care agent on 0730-710077 or visit any of our business halls for further assistance and to purchase any of our products. StarTimes. Enjoy digital life. Nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada
ithiro iri undergraduate, accelerated nursing, masters, PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia gukinyania untu bubu nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi. Turingira thimu kurukira 0719 857 754 kana 0799 047 279. Riungira obishi yetu ira iri Nairobi, Muthaiga Square, Ntagaro ya Muthaiga Police Station, first floor, obishi namba 7 kana obishi ya Nkubu GM Plaza, second floor, obishi namba 3, Ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo jo sukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru, ironda bya kiu, alanjisha mithemba yonthe, thina ya mugongo, kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru obisi sheto iri Kalkia akwina nduka inene Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwankatha 10 muciogoro. Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwankatha 10 muciogoro. Nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaaramu Njei Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu Nkoroki araniria na dagitari o munene mutaaramu Njei Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. This is GoTV, and right here is where you can catch the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane, Ronaldo's, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe. Don't miss the unbeatable action of all 51 games of Europe's biggest football event live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it. Ngokugwatogeni oringi kiri nteto chetu cheru tha mugwanja ngichokera na Nkoroki kangwikie kiri mubango jwa kuria mwana arenda gitari agutariria murimo jwa dermatitis mono jura jogwataga ana. Narorera twariria manto ja murimo jwetawa atopic dermatitis. Atopic dermatitis kwina murimo jwa antu bakarabagita eczema, na atopic dermatitis ni murimo juria jugwata mono ana ruterene rwa ngozi, na mono atopic dermatitis kana murimo jwa antu betaga eczema ni murimo juchumburite ana mono
na murimo jo na juna ta jo kara murimo jo ithara mwana oku na kuithwa ngosi na jo ambaidia mono kiri makai ja mwana naja kuma ujo geta jo kiri jaga uthio na jo kauma ujo gaitenya mutundu jo kambiria kuthiria mutundu na kuma ujo jo kambiria kurea nkingo na kuma ona ndijo geta jo iri jana ara kwina to joint na nikero muntu murimo jojo ri jana ara kwina to joint murimo jojo twendete guntu kurea kwina unyevu jora mwana athithina na ara joint ire alafu inao othara murimo jo inojo juri jaga mono ana na murimo jojo tha mono juinge ye gitara ya mpio kuruki ye gitara ya mwanki rira kwina mwanki alafu nateo imbi wonaga mwana ukwena murimo jojo gwetwa eczema kana atopic dermatitis ukamiri kuona mwana ukuage ya rash gwenda ukara urend alafu mwana na muithwa alafu ringi ngozi igakara ikuka na kuma au murimo jojo mwana ukuo mwaka maguta akakaraije kate ya kimaguta nonto mwaka maguta ja karaije kangosi we kunyo maguta na ngosi we gakare kiu magara ndingienda kuga murimo jojo tawa atopic dermatitis kana eczema murimo jojo bada gutiritwa cibitari badirite mwana ukuo ne na thineji nonto baba ingi bakarabe kite mwana nja bakauga mwana ni ria ri umwitikira iyo tuma mwana akaromu rero kona mwana ukuma kaijawe jambiria ukaraje kaje rend na jena muithwa na jakio magara uringithia ngozi ukaigua na ndini umagari umenye mwana uwa ena thina yu igwetwa atopic dermatitis na murimo jojo naju mono ijore tanga bani tobiria tutumira mono kiri ana betu number 1 ukethera mwana thinere gutuma murimo jojo ija akeja kutha mwana umenite na family na allergies ukethera mwana na gwa affect ni murimo jojo gwetwa eczema kana wenda mu bagambo jongi ukajwita atopic dermatitis number 2 ntobiria mwana agutumira mwana mwana akithwa ikara inyunyeri ara ng'ombe no itumeria ria ria gatuma thineji kaingia sana kingi na kio imwana akithwa irija intobie na citrus fruits yonto machungwa mono kwa wingi kana nyanya kana spices especially spices china cinnamon vanilla kano na into za chocolate biuno bitirige thineria ikaingia mono ki mwana na bonge nabu mwana ukuaga karangosi ewe iringi thaua ni intobira biutuma react cha for example ja ndigi kana ngwe na manyoya ikaningithia skin ya mwana akarathi newe muchumburaga kingi na kio imwana akija kwithirwa na kuthamba na sabuni ja iji china scent kingi na kio inyo mara technology turetete mono gwetu into tukujukia tugekira na nguo nekenda tuguo twera tugutora twekira tukimiko turabukurira na kenda twekira nguo ne yera igintu kimwe kabira giutuma mwana bari react na interview na mwana ukwa kagea thineje gwitwa atopic dermatitis murimo jo naju jotiritawa na phases ithatu kintu kia mbere tutega induction phase wataki daktari agakwereza agakwira induction phase number 2 kwena transition phase na number 3 kwena maintenance phase wathingatiria phases icio ithatu mwana ukwa agakara bwega na tukomba kurwa na murimo jojo jugwetwa atopic dermatitis. Nkatho cia mwanyi kugwatanira na bautu ikiri nteto cietu ngakwenderera ntuku njega mbeta Maureen Kina.